prosto zadovoljstvo je videti uvek učenike i mlade ljude koji žele nešto da saznaju o ovoj temi. Uglavnom, svi misle da nešto znaju, a čak i mi ne znamo sve i stalno učimo nešto novo. Evo, danas imat ćete priliku da saznate nešto novo. Koleginica će nešto da vam kaže o Nezavisnoj državi Hrvatskoj i o akciji Dijane Budisavljević, koja je spasila nekoliko hiljada dece iz tih ustaških logora. A onda imat ćete priliku da saznate nešto iz prve ruke o tim logorima od čoveka koji je kao dete bio u logoru sa 5 ili 6 godina i ovo vam je jedinstvena prilika da čujete nešto tako, zato što ja, a i koleginica kad smo bili u vašim godinama, to nismo imali priliku da iskusimo. I imat ćete na kraju naravno i tu mogućnost da postavite neko pitanje i gospodinu Milunku Čekiću, a i nama, ukoliko vas nešto interesuje više ili imate neku nedoumicu o stradanju tokom Drugog svetskog rata. Ja bih na kraju samo hteo da se zahvalim gospodinu Radomiru Momčilovu i Vladimiru Radojičiću iz Srpskih ratnih veterana, zato što vi danas imate priliku da saznate. Dobar dan, djeco. Danas ćemo malo da pričamo o jednom velikom događaju iz Drugog svetskog rata, o kome se nije godinama mnogo znalo. Znali su ljudi koji su se bavili stradanjem dece u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao što je Dragoje Lukić i drugi. Međutim, o Dijani Budisavljević do zadnjih par godina se jako malo pričalo i o toj velikoj akciji nje i njene porodice, njenih saradnika, da se što više dece izbavi iz jasenovačkih logora i da se toj deci očuva identitet. Mi ćemo danas govoriti o dve faze akcije Dijane Budisavljević. Znači, o prvoj fazi koja je bila u leto 1942. godine, da se izbave dece iz jasenovačkih logora, da se preuzmu, da se stave pod zaštitu Crvenog krsta i socijalno zaštite te dečije zaštite, a druga faza je izrada kartoteke, spiskova i ostale dokumentacije, da bi se toj deci očuvao identitet, da se održi kontakt sa njihovim biološkim porodicama ili sa rođacima i da se posle Drugog svetskog rata deca vrate u porodice. Nećemo nešto ići u detalje što se tiče Nezavisne države Hrvatske, same kao države, znate kako je bila organizovana, da je postojala od 1941. do 1945. godine. Više ćemo se bazirati na to stradanje dece. O istraživanjima Dragoja Lukića, koji je i sam bio dete logoraš i koji je ceo svoj život, znači više od 4 decenije, posvetio traganju za izgubljenim mališanima koji su stradali u jasenovačkim logorima. Samo u jasenovačkim logorima stradalo je oko 20.000 dece. Međutim, deca nisu stradala samo u logorima. Deca su u svemu delila sudbinu svojih roditelja i stradala su zajedno sa njima na kućnom pragu, u zbegovima, u jamama, od gladi, od iscrpljenosti. Tako da je po njegovim podacima u čitavoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj stradalo oko 74.000 dece. Dragoje Lukić, a i mi koji čuvamo njegovu zaostavštinu u muzeju, popisujemo svu decu. Znači, kao što on nije pravio razliku između srpske, hrvatske, muslimanske, romske dece, čak je imao i posebne tabele za decu za koju nije moglo da se utvrdi njihovo ime, prezime, verska pripadnost ili uzrast. Znači, ostala su kao NN deca, ali su popisane. Tako i danas, znači, popisuju se sve žrtve, bez ikakve razlike po nacionalnoj ili verskoj opredeljenosti, jer to su ipak samo deca. Tokom čitavog tog ratnog ludila i tog velikog stradanja, kao jedino svetlo nade za tu decu, pojavila se Dijana Budisavljević, koja je bila Austrijanka poreklom i bila je udata za Srbina Julija Budisavljevića,
Živali su u Zagrebu i Julije Budisavljević, i pored toga što je bio Srbin, bio je jedan od istaknutih lekara u Zagrebu i iz tog razloga nije logorisan, nije zatvor. Tako da su oni živeli u svojoj kući. Dijana Budisavljević je sa saradnicima, sa svojim ćerkama i sa saradnicima, kao što su Dragica Habazin, njen sin, njene ćerke Elze i Julija, zatim suprug i ostali. Znači, u svojoj kući, od svoje kuće su napravili skladište u kome su sakupljali pakete, novac, hranu, odeću, obuću, koja je prvo su slali u logore u kojima su bili zarobljeni pravoslavci, a zatim su, pošto su se često ti paketi gubili, odnosno nisu bili isporučeni gde treba, Dijana Budisavljević i sa saradnicima je lično nosila. Međutim, ono po čemu je ona najviše ostala upamćena, to je ta velika akcija preuzimanja dece iz jasenovačkih logora, kada je preuzeto nekoliko hiljada dece. Dan danas historiografija još uvek nije utvrdila kako su u stvari oni dobili dozvolu da uđu u jasenovačke logore i da preuzmu decu, jer vi i dan danas kad je mir ne možete da odete, ne znam, u vrtić ili u školu i da uzmete dete koje nije vaše, da ga vozite kući. Pretpostavlja se do sada po istražanim dokumentima da je nemačka vlast izvršila pritisak na vlasti Nezavisne države Hrvatske da se ta deca puste iz logora. Radi se uglavnom o deci iz Bosne, deci sa Kozare, iz Slavonije i ostalih delova Nezavisne Hrvatske, ali najviše je bilo te bosanske i slavonske dece. Nezavisna država Hrvatska je pristala da se deca izuzmu iz nadležnosti logora, da se stave, znači čitava administracija, da se stave pod nadzor, odnosno pod starateljstvo Crvenog krsta i službe za dečiju zaštitu, ali samo u tom nekom kratkom periodu jula meseca 1942. godine. Znači, Dijana Budisavljević i njeni saradnici su imali bukvalno samo par dana da organizuju transporte, da se ta deca prevezu iz jasenovačkih logora. Međutim, ono što zvanične vlasti nisu obezbedile, to je gde će ta deca da budu smeštena. Jer to preuzeti decu je možda bio i najlakši razlog, ali gde ćete posle sa toliko hiljada dece? Tu je glavnu ulogu odigrao Kamilo Bresler, jedan od ljudi koji je zaslužio svo poštovanje, koji se u tom trenutku nalazio na mestu načelnika zaštite socijalne, dečije zaštite, znači bio je državni činovnik u okviru Nezavisne države Hrvatske. On je na tom mestu bio radio i pre Drugog svetskog rata, znao je raspoloženje, znao je u kojim selima mogu deca da budu smeštene, u kojim porodicama u gradu. I onda je krenula preko njega i obezbeđeno da će deca koja budu preuzeta iz jasenovačkih logora, da budu smeštena u bolnice, u prihvatilišta, u porodice. Da nije bilo Kamila Breslera na toj funkciji njegove volje da pomogne deci, Dijane da pokrene tu akciju i Dragice Habazin, koja je predvodila dobrovoljne sestre Crvenog krsta, ništa od te akcije ne bi bilo i ta deca nikada ne bi bila izbavljena iz jasenovačkih logora. Bilo je 5 velikih transporta, deca su bila uzrasta od 0, odnosno od 1 dana do 14 godina. Tako da već vi ste prerasli tu kategoriju. Znači, radi se o jako maloj deci. Svaki put je problem u transportima bio isti. To je na prvo mesto odvajanje dece od majki, ako pre toga već majke nisu bile poslate u Nemačku ili ubijene. I, znači, kako transportovati decu u totalno nehigijenskim i neprilagođenim uslovima. Deca su transportovana marvenim vagonima, stočnim vagonima, na slami, na novinama nekim koje su bile prostrute. Bio je veliki broj smrtnosti, jer deca su već bila iscrpljena, bila su gladna, žedna i iscrpljena raznoraznim bolestima. Tako da opisi tih stradanja, odnosno opisi transporta u izjavama koje su davali učesnici akcije posle rata su zaista stravični.
Pored toga, znači što su deca dovežena i smeštena na različita mesta, posle toga je Dijana Budisavljević preuzela svu aktivnost na stvaranje kartoteke, odnosno evidencije o toj deci, da im se očuva identitet. Deca su popisivana prvo u logorima, znači pre svakog transporta. Starija deca su davala podatke o svojim mlađima ili roditelji ili komšije ili ko je bio. Znači na osnovu tih transportnih listi mi danas imamo u muzeju jednu nepreglednu evidenciju kroz koju može da se prati taj put dece koji su oni preživeli iz logora, gde su bili smešteni, kod koga su bili smešteni, kakva je bila njihova dalja sudbina, za neke čak i da li su mogli da pronađu svoju porodicu. Nažalost, posle rata, odnosno na samom kraju rata, Dijana Budisavljević je celokupnu dokumentaciju koju je preuzela, koju je sastavila sa svojim saradnicima, morala da preda novim partizanskim vlastima u Zagrebu i to je bio kraj. Znači, na taj način je onemogućeno da mnoga deca koja su imala kontakt sa svojim roditeljima ili rođacima u toku rata, zahvaljujući Dijani i njenim saradnicima, veze su pokidane, veliki broj njih nikada nije saznao svoje pravo poreklo, niti su roditelji mogli da znaju šta je bilo sa decom. Prvo, da li su preživela, gde su pokopana ako nisu preživela i u kojim porodicama, pod kojim imenom žive. Najveći problem je bio sa malom decom do 2-3 godine, jer deca do 2-3 godine se ne sećaju ničega. Oni se sećaju na nivou neke memorije ili tako kad ih nešto podsjeti, ali oni o sebi nisu znali da kažu ništa. I bez obzira što su bili popisani pre transporta i što su imali kartončiće oko vrata na kojima je pisalo ime, prezime, broj transporta, ko su im roditelji, odakle su uzrast, ti kartončići su se tokom transporta gubili, preljali su se, neka deca su čak jela taj karton jer nisu imala šta drugo. Kada su došli vagonima u Zagreb, pripadnici te akcije Dijane Budisavljević su se suočili sa nečim što je bilo strašno, a to je da su imali popise i spiskove dece sa imenima i imali su oko 600 dece za koju nisu znali, znači imali su imena, imali su decu, ali nisu znali kome koje ime pripada. Ta mala deca su uglavnom usvajana u gradske porodice i njihova sudbina dalje je zavisila od ljudi koji su ih usvojili. I kao i danas, sva odgovornost je na usvojiteljima. Neki su učinili ogromne napore da deci saznaju pravo poreklo, znači gajili su ih kao svoju decu, da se ostvari kontakt, išli po prihvatilištima, dopisivali se sa Dijanom, sa njenim saradnicima, da saznaju ko je to dete, gde su mu roditelji, da jave roditeljima da su deca živa i zdrava. Neki opet nisu zaista imali nikakvih podataka i nikakve mogućnosti da saznaju kako se to dete zove, deca su dobijala nova imena, a bilo je i slučajeva kada je bilo možda nekih podataka i nekog načina da se sazna poreklo dece i da se vrate posle rata porodicama, međutim, nažalost, oni to nisu želeli. Ali, znači, to nije odgovornost ni Dijane, ni njenih saradnika, jer oni su, to mi vidimo kroz evidencije koje su sačuvane, sve učinili da se toj deci očuva identitet. Znači, odgovornost je na porodicama u koje su deca bila smeštena. Ima slučajeva i ovakvih i onakvih. Posle rata, Dijana, Kamilo, Ante Dumbović, Dragica Habazin bili su pod prismotrom novih vlasti, isto kao što su ih u toku rata saslušavali Gestapo, Ustaše, tako su bili pod partizanskom kontrolom. Nikome od njih nije dozvoljeno da više imaju ikakvog kontakta sa tom ogromnom kartotekom i evidencijama. I, znači, onemogućeno je da većini dece da saznaju svoje pravo poreklo, tim malenima. Stariji, kao što je Milinko, znali su da kažu ko su, kako se zovu, odakle su, pa čak i ako su i porodice u kojima su bili smešteni u toku rata, ako su im promenili ime, oni su znali kako se zovu, čiji su i odakle su.
Ta ostavština Dijane Budisavljević i njenih saradnika nije samo neki prašnjavi dokument o kome saznajemo šta je bilo u prošlosti. Ona je, kroz nju može da se identifikuje, da se razreši čitava ta misterija svakog pojedinačnog deteta. I kako se zove, i odakle je došlo, i kog uzrasta je bilo, i od čega je bolovalo, od čega je umrlo ako nije preživelo, u kojim logorima je bio, u kojim porodicama. Zahvaljujući toj evidenciji Dijane Budisavljević, znači muzej je uspeo da posle skoro 7 decenija pronađe podatke i o Milinkovoj porodici. On će vam pričati o tome. Tako da je ta dokumentacija i dalje izuzetno aktuelna i dalje nam pruža mnoge podatke, a više puta se dešavalo da kroz tu evidenciju, da ta evidencija, u stvari ti popisi, budu jedini dokument da je neko dete postojalo. Jer počeo je rat, deca su se rađala, nekada u zbegovima, nekada u logorima, ta deca nisu bila upisana u matične evidencije, kao što vi imate izvod iz knjige rođenih. I nekada se desi da je taj jedino pomen tog deteta, imena deteta i njegovih roditelja u tim transportnim listama iz logora jedini dokaz da je to dete ikada biološki postojalo. Ja ću sad da vam pokažem par fotografija samo pa ilustraciju. Akcije Dijane Budisavljević je možda i neka fotografija iz tog ratnog perioda. Ona je tad imala 50 i neku godinu, već je imala čak i unuče. Na ovoj fotografiji se vidi Kamilo Bresler. Pričala sam vam koliko je on bio značajan i da bez njega ništa od akcije ne bi bilo. Zajedno sa Tatjanom Marinić i njenim učenicama iz škole Rude kod Samobora. Ove devojke ovdje izgledaju malo starije i sve, međutim one su tu negde kao vi, 15-16 godina do 17. Bile su u školi za vaspitačice i mnogo su pomogle deci koja su posle jasenovačkih logora bile smeštene u Jastrebarsko. Znači, one su danonoćno, uprko svojoj mladosti, dežurale sa tom decom, kupali ih, lečili koliko su mogli i doprineli da smrtnost u Jastrebarskom bude što manja. Jer kroz Jastrebarsko je prošlo oko 3000 srpske dece, a umrlo je nešto više od 400. Tako da je ipak veliko stradanje, ali u odnosu na broj dece ipak je bilo nije bilo tako strašno. Ovde su Kamilo Bresler i Tatjana Marinić. Zatim Tatjana Marinić, jedna fotografija, Jana Koh, jedna od dobrovoljnih sestara Crvenog krsta. Ovo je jedna ratna fotografija iz Jastrebarskog, gde se vide deca i deo medicinskih sestara koje su negovale tu decu. Ovo je takođe jedan od saradnika i jedan od ljudi koji su zaslužili da ih uvek pomenemo. To je doktor Branko Davila, koji je sa svojom porodicom i svojim saradnicima u Jastrebarskom lečio male logoraše i zahvaljujući čijoj brizi je mnogo njih i preživelo. Jedna takođe od negovateljica, Vera Luketić, dobro, ovo smo videli, Ante Dumbović. Ante Dumbović je bio školski drug Kamila Breslera i bio je na mestu načelnika Crvenog krsta u okviru logora u Sisku. Logor u Sisku su bila i deca i odrasli. Deca su se nalazila u stravičnim uslovima i zahvaljujući Anti Dumboviću i njegovim poznanstvima, nekoliko hiljada te dece je izvučeno iz logora. Znači, on je dozvoljavao da dođe neko iz jednog sela, recimo, pa da preuzme svu decu iz tog sela koju poznaje. Smeštao ih u porodice i tako da u Sisku je stradalo nešto više od 2000 dece u tom logoru, ali definitivno bi taj broj bio mnogo veći da nije bilo Ante Dumbovića. I takođe, poput Dijanine evidencije i Dijanine kartoteke, i Ante Dumbović je vodio svoju evidenciju i spiskove, tako da na osnovu toga saznajemo i broj dece i ko je prošao i sve ono što sam pričala za Dijanu. I bio je u konstantnom kontaktu sa Dijanom, tako da su se oni dopisivali da li se to dete nalazi u Sisku,
da li je prebačeno u Zagreb, šta je sa njihovim roditeljima. Znači, također jedan od ljudi koji je ne samo biološki spašavao decu, nego pokušavao da im sačuva taj identitet i da se vrate u svoje porodice. Također, posle rata je bio izložen, da kažemo, najblaže neprijatnostima. Ovo je jedna od propusnica za Dragicu Habazin, sa kojom može da ulazi u logore Mlaku i Jablanac, koji su također bili deo jasenovačkih logora, i da preuzme decu. Jana Koh, Jelena Loboda i drugo. Znači, to su neki od saradnika. Sad ću vam pokažem nekoliko fotografija kako su izgledali ti transporti. Ovo je fotografija, znači, dece koja su preživela zahvaljujući tim transportima Dijane Budisavljević. Ovde se upravo nalaze, malo pre smo gledali jednu ratnu fotografiju u Jastrebarskoj. Ovde je sa jedne od komemoracija, pošto udruženje logoraša svake godine ide i obeležava važne datume i posećuje mesta stradanja dece. Mesta u kojima su oni bili kao dece. Ovde vidimo i Milinka Čekića, to je Jastrebarsko u toku rata. Ovo takođe jedno dete iz transporta, ne znam koliko vidite taj kartončić koji je bio okačen oko vrata. Ovo je pre transporta popisivanje podela hrane. Pre transporta je svako dete popisivano, dobijalo taj kartončić, dobijalo jednu kutlaču vode da popije i vidjet ćete da neko je ovde kako izgleda popisivanje, pravljenje spiskova, Stara Gradiška, i na jednoj od fotografija ima, da evo ovde recimo, dobijali su po komad hleba i po jedno kuvano jaje. Ovako je izgledala ta prepiska Dijane Budisavljević, nešto je sačuvano od tih dopisnica u kojima se oni interesuju, roditelji ili Crveni krst ili neko za decu. Sve dopisnice su bile raspakovane, znači bile su u javnom saobraćaju, na nekim od njih se vidi cenzurisano ili pročitano, tako da su vlasti Nezavisne države Hrvatske dobro znali šta to radi Dijana Budisavljević. I razna pisma roditelja i drugih. Ovo su fotografije neke dece koja su usvojena u toku, znači koji su kao mali usvojeni u porodice, kao što je Duška Ček, Brigita Knežević. Recimo, mnogi od ove dece koje su preživela i rasla pod drugim imenima su tek posle 40 ili 30 ili 50 godina pokušavali da saznaju svoj pravi identitet. Konkretno, Brigita Knežević je počela da traži svoje korene u onom trenutku kada se njeno dete razbolelo od dečije paralize i kada su lekari insistirali da se sazna da li je to njima porodično obolenje ili se desilo tek tako. I onda je u stvari saznala da je, zahvaljujući Dragoju Lukiću i Marinu Curlu, da je ona u stvari Mika Bundalo iz jednog sela pored Kozare. Ovaj mališa je Ivica Bresler. Njega je iz transporta usvojio Kamilo Bresler, koga smo pominjali više puta. Kamilo je uložio ogroman trud. Sačuvane su neke prepiske i sve da se sazna pravo ime i prezime ovog mališana. Međutim, on je imao, kada je došao u Zagreb tim marvanim vagonima, nešto manje od mesec dana. I za njega se nikad nije saznalo kako se stvarno zove. Odrastao je u porodici Bresler kao Ivica i živeo je u Dubrovniku do pre par godina. Ovo je fotografija Marka Lukića, rođenog brata Dragoja Lukića, kada je bio smešten u toj zagrebačkoj porodici i u stvari tragajući za Markom, za rođenom sestrom Savkom, Dragoje Lukić je i pokrenuo tu čitavu akciju potrage za utvrđivanjem šta je bilo sa decom. Ovo je recimo Brigita, malo pre smo je pomenuli, kada je posle 40 i nešto godina pronašla svoga brata i rođene sestre koje su svo vreme živele na Kozari.
Ovo je Veselka Todorović, također jedna od usvojene dece. Ova gospođa je Božidarka Frajt. Jeste gledali Montevideo, jeste se sećate još uvek filma? To je ona grofica iz vagona, ona baka, majka od one lepe grofice. Božidarka Frajt je također jedna od kozaračke dece koja je saznala svoj identitet posle 30 i nešto godina. Bila je usvojena u porodicu u Zagrebu. Marko Lukić kad je bio malo stariji, Dušan i Tomo Slijevčević kada je Tomo sreo svog oca i znači fotografije se ređaju u nedogled. Sada ćemo da prepustimo, samo da vam napomenem koliko je bilo bitno to utvrđivanje porekla i ta borba da se očuva identitet. Mnogi od ovih oglasa, da Dijani i njenim saradnicima nije oduzeta sva evidencija koju su sastavili, mnogi ovi oglasi ne bi postojali. Jer posle rata, znači negde do 70. godina, u zagrebačkim listovima, u listovima u Bosni, kao što je Glas u Banja Luci, u Areni, u Beogradu, Novostima, Politici, izlazili su oglasi u kojima su roditelji ili rođaci tražili svoju izgubljenu decu. Ili su deca tražila roditelje. Devojčicu su oduzeli u Poštarici, jedan od jasenovačkih logora, tračnice, odnosno šine bez kraja, nisu se vratili ni brat ni sestra. Snovi u očima, neznanac nije ostavio poruku, djed i baka čekaju unuka, trag izgubljen pred Jasenovcom i drugo. Međutim, postoji jedna iz novina samo, to hoću da vam pokažem i onda ćemo da prepustimo Milinku da ispriča svoja sećanja. Šta je strašno? Ovo je iz intervjua sa Nadom Knežević, koja je saznala svoje pravo poreklo. Međutim, ovo je nešto što je bilo karakteristično za svu decu koja su preživela rat, a u ratu izgubila svoje ime. Ime oca ne znam, ime majke ne znam, imaš li brata ne znam, imaš li sestru ne znam, imaš li ikog svog ne znam, mesto rođenja ne znam, pretpostavka možda Kozara. Znači, da je ta kartoteka sačuvana, mnoga deca bi se vratila svojim kućama. Pre svega, dobar dan. I mene raduje što je toliko mladi ljudi danas prisutno ovde. Ovakvu misiju Muzej žrtava genocida i udruženja logoraša obavlja već nekoliko godina, pre svega u beogradskim gimnazijama i srednjim školama. Evo, imali smo priliku da izađemo iz Beograda i da dođemo i u Kikindu. Ne bi ništa pogrešili, bi izgubili da je Jasmina nastavila sa pričom, jer ona ima mnogo toga više da kaže nego svi mi ostali, zahvaljujući istraživanjima koja radi kao Kustoš Muzej žrtava genocida u Beogradu. Jedna mala anketa. Zamolio bi da dignete ruku onih čiji su preci kolonizovani iz Bosanske krajine u ove krajine. Je li ima takvih ovdje? Da. Ima ih ne mnogo, ali znam da ima u okolini. Jaši Tomić i još nekim mjestima dosta žive. Pa, sve je počelo okupacijom Jugoslavije od strane fašističke Nemačke i podelom Jugoslavije na interesne sfere, među kojima je nezavisna država Hrvatska dobila teritoriju bivše Banovine Hrvatske, tako i teže Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uključujući i deo teritorije Sredozemlja do Beograda. Uspostavljena je vlast nezavisne države Hrvatske, koja je glavnu ulogu igrala
organizacija, ustaška organizacija, na čelu s Antom Pavelićem. '42. teror nad srpskim narodom u Potkozarju je bio takav da se više nije smjelo ostati u svojim kućama. Zapravo počela su ubijanje uglednih ljudi, sveštenika, učitelja, svih onih koji su mogli da povedu narod i da pruže otpor toj novoj ustaškoj vlasti. Kozara, planina, koja je unazad 100 godina bila okrilje i utočište gdje se srpski narod sklanjao u raznim bunama, poslužila je i ovom prilikom da narod svoje spasenje i utočište nađe u toj planini Kozar. Uprirodila je takva da zaista omogućava da se, obzirom da je Nemačka planina koja još nije razgrađena, da se u njenim dugodolnom i jarkodnom mogu stvariti mnogo ljudi i da je bila teško dostupna za bilo koga. Tako da se krajem maja, početkom jula u Kozari našlo u Zbjegovima preko 80.000 ljudi, žena, djece, građana, među njima jedan broj ljudi koji su već bili organizovani partizanske jedinice i koji su stavili ulogu odbrane pre svega svojih porodica i tih zbjegova. Vi ste imali prilike da čujete organizaciju tih zbjegova, to su bile kolije podignute od grana, porovi grana, gdje su bile smeštene porodice na druge u jarkovima, u kojima se sunce moglo vidjeti tek posle podne ili 12 časova. Bio je organizan kakav takav život, bili su organizacije klanica, gdje se sklala stoka, gdje se na neki način omogućava ishrana kako tog naroda, tako i partizana koji su stajali na braniku odbrane tih zbjegova. Moja porodica se našla u tom zbjegu. Sjećam se kolibe koju moj otac napravio od bijelog grana, pored jedne rečice. Kiše su stalno padale. Jelo se ono što se moglo naći ili dobiti od tih vlasti koje su se organizovale za ishranu stanovništva. Mi smo izloženi svakodnevno bombardovanju iz nemačkih aviona koji su u više navrata tokom dana nadletali te zbjegove, bacali tone i tone bombi, nisko sletali te jarkove i izmetre veza i tragirali. Posle svakog takvog bombardovanja i mitraljiranja našlo se više ubijenih ljudi, žena, djece. Sjećam se da je moja majka mene i moje dve sestre, jedna imala 8 mjeseci, druga 3 godine, ja sam imao 5,5 godina. Čim se najavio avioni, a bio je jedan čovjek koji je vikao avioni, gasi vatru i tako dalje, sklanjala se je ispod te kolibe, pokrivala granama, jelovim granama, odozgo nabacivala pokrivače s kojima se pokrivali i sve one garderobe što je bilo prisutno da bi nas zaštitila od udara rasprskavajućih grada koji su dolazili od granata koje su bačene. Mnogi u tim bombardovanjima nisu preživjeli, uvijek su bila razmetnovana tela oko onih koji su poginuli. Na taj način stradale su mnoge porodice.
I danas se ne zna koliko je ljudi izginulo u Kozari prilikom tih bombardovanja. Pre nego što je Kozara bila okupirana. Ceni se da je to bilo 10-12.000 ljudi, a to nikad neće saznati. Sve dok sam i sam, i mnogi drugi, leševa koji su ležali na sve strane, zaprega konjskih, koje su još ostale upregnute u kola, kojima je po 2-3 dece, pored njih mrtvi roditelji, ili neko dete, ili sva deca, zavisi gde se ko zatekao. Usleda je ofanziva na Kozaru, koja je učestvovalo preko 40.000 naoružanih nemačkih i ustaških vojnika, opremljeni teškim naoružanjem i sofisticiranim lakim naoružanjem. Znači, mitraljezi, puške, minobacači, topovi, tenkovi, avioni iz vazduha, te štuke koje su nam ulivale strah u kosti svojim zabijanjem više nego bombardovanje, jer su projektovane tako da, kao recimo sirene za požar ili za nešto slično, iz uzbunu koje bukvalno teraju strah od toga. Otpor je trajao koliko mnogo je 3.000 naših očeva, ja ću to tako nazvati, ne partizana, jesu oni bili deo nekih jedinica koje su se organizovale pre svega da odbrane na izbeg suprotstavljao se jednoj vojnoj armadi preko 40.000. Taj otpor je trajao jedno vreme, a nakon toga, kada se više nije mogu izdržati, ustaške i nemačke domobranske jedinice, pa čak i neke jedinice koje su bile u okruženju, kao što su mađarski bonitori na Savi, stavili su celu Kozaru u okruženje i onda je krenuo čišćenje Kozare. Takvim strojem gdje je bukvalno vojnik do vojnika pročišljao celu Kozaru, da nije mogla živa duša ostati u Kozari, da ne bude uplaćenja i zarobljena. U toku borbi jedan deo partizanskih jedinica i nešto stanovništva se uspelo izvući iz okruženja, oko 10.000 civilnog stanovništva i jedan broj učesnika partizanskih jedinica, ali preostalo na Kozari je prema svim podacima zarobljeno 78.000 žena, dece, staraca, pa i radno sposobnih muškaraca, zapravo očeva tih porodica koji su se, ne želeći da ostave svoje porodice na milost i nemilost ustašama, priklonili porodicama i rešili da deli sudbinu tih porodica. To je bio slučaj s mojim ocem, koji nije hteo da prepusti sudbinu ustaša majke i nastave djece, priključio se nama i kao zarobljenik sa ostalim stanovništvom sproveden do Bosanske Dubice iz Kozare, a odatle je do Cerogljana, železničke stanice u Hrvatskoj Dubici, zapravo 6-7 km Hrvatske Dubice. Tu su nas odmah odgojili od očeva. Na jednoj strani su bila deca i žene, starci, a na drugoj strani su izdvojili radni sposobne muškarce i ono apsolutno koji su bili učesnici u otporu na Kozari. Transportom su prvo odvezli sve te muškarce, a posle toga, ne znam posle koliko, da je to bilo nedelja dana ili 15 dana, sprovedeni smo u Pogor Jasenovac. Sa mojom majkom, mojom porodicom bilo je tu
brojne porodice iz neposrednog susjedstva koje smo poznavali, mnogo drugih iz 60-ak sela Bosansko-Hercegovačke opštine. Logor Jasenovac ja pamtim kao jednu veliku poljanu. Nismo mi bili ni u kakvim barakama, koji su bili smešteni pre svega oni koji su imali neke, to su bile radionice, neke pogoni za izradu, neku preradu lančara, neka ciglana i što ja znam, oni koji su radili na izradi nasipa, koji su radili na ogradama. Oni su bili smešteni po barakama gdje su imali urađene primitivne krevete i njima ništa bilo bolje nego nama. A mi smo bili na goloj poljeni, mjeseci i po dana sam ostao u logoru Jasenovac. Sjećam se samo da je logor nekad bio pun, da bukvalno ne možete da prođete od sveta koliko ga je bilo. Skupili smo se po grupicama, po porodicama, gdje je ko našo mjesto, što kaže na toj ledini. Sjećam se da je pored nas bilo jedna velika bara. I danas ta bara stoji kao jezero, blizu spomenika, spomenik područja Jasenovac. Da bi... Ne sjećam se da sam tu jeo nešto. Ne sjećam se da sam bio gladan. Sjećam se samo neke smrdljive vode koju smo morali piti. Da li je to bila neka supa sa njihovih kazana, gdje su nam znali kuvati svašta. Ili vodoste bare u kojoj su često pivali leševi, oni koji su ubijeni, pa još nisu bili. Sa mojim bratom strica koji je bio stariji nešto od mene, još 2 dečaka. Sjećam se da smo jednom izišli iz logora kroz žicu, provukli se, deca samo i u obližnjim kućama tražili smo hleba. I dobijali smo par navrata. A onda smo jednog dana naišli u jedno dvorište gdje je pod drvetom jednim za stolom u hladovini sedeli na ustašnom uniformi i pijutsko piće i kafu, ne znam šta. I kad smo mi vidjeli njega, on je dreknuo na nas, mi smo pobjegli. I u tom bekstvu, onaj ko poznaje okolinu Jasenovačkog logora, ne sva u rupčagama, vrbacima, kanalima, negdje popunjeni vodom i dan danas je to tako. Jednom reču, to je neprohodan teren. Mi smo se našli u tim barama i jedno se izvukli i naletili smo na jednu grupu veliku koja je bila puno leševa. Ja i danas tvrdim da jasenovačke žrtve nisu sahranjivane samo u Donjoj Gradini, nego da su mnogi završili u tim močvarnim ručagama i barama oko Jasenovca sa hrvatske strane. Od tada nismo se provlačili kroz tu žicu izlazili. Rekao sam da smo tu ostali mjeseci i 2 dana i onda se desilo nešto što nije bilo za očekivati. Iz Jasenovca je izvedeno u transport. Prema podacima do koji sam ja kasnije došao, oko 16.000 žena i dece. Stavljeni smo jednu kompoziciju i nekoliko dana su nas vozali, ne znamo kuda, da bi se našli u Bjelovaru, u Slavoniji. Tamo je postojao sabirni logor na Stočnoj Bijeci. I tu smo 10 dana vrtili se i povremeno su vodili jednu porodicu da bi nas rasporedili po selskim domaćinstvima okolini Bjelovara. Moja majka i nas 3 djece smo bili raspoređeni kod jedne mađarske porodice
Nisu nas oni izveli iz logora da bi na bilo polje ili da bi izišli iz logora. To je bila jesen kada je trebalo sakupiti letinu, pobrati kukuruze, vinograde, pokupiti seno, pomoći tim hrvatskim porodicama u obradi imanja, jer su svi muškarci bili angažovani u ustaškim i domovinskim jedinicama. No, to je bilo koliko toliko podnošljivo. Dali su nam da spavamo u jednoj pekari za pečenje hleba. Ja sam spavao sa jedne strane peći, moja jedna sestra s druge strane peći, a majka sa tom najmlađom sestrom dole na patusu. Ona je radila poljske poslove, čuvala krave, muzle i tako dalje. Ja sam imao obavezu da hranim jednog psa kojega su imali vezani u dvorišta. I jedine hrane koje se ja sećam iz tog perioda, to je mlijeko koje mi je majka krijući dala kad muze krave. Mlađoj sestri nije mogla smela dati, jer ona kaže da je nije znala sakrije. I porcija koju gazdarica spremi za tog psa, pa ja dok nosim da mu dam to, ja izaberem ono što mogu da pojedem, pa dok nosim kod psa pojedem. Usledio je napad na Grubišno Polje od strane partizanskih jedinica, Grubišno Polje je oslobođeno, partizani su opljačkali, nije ružna reč, ono što im je trebalo, konjske zaprege, alat, žito, imovinu i povukli se. Znam dobro da su došli dvorište te mađarske porodice i gazdarica koja nas nikad nije primila u kuću, iznala neke kolače pred nama i poslužila nas. Stalno je pukala, ako nas vi ne spasite, neće nas niko spasiti. Tek pre 2 godine sam saznao da je to mađarska porodica Tot, koja se kasnije odselila za Terezino polje u Mađarskoj. Pamtim imena, Šandor, koji je imao neke napade, ja sam kasnije shvatio da je to epilepsija. Vilmoš, koji je bio jako dobar i vodio je sve poljske poslove. Stari Jaroš, koji se nije mnogo mešao ni u što. I gazdarica koja ne mogu ništa reći, jer nikad nije s nama komunicirala. Posle napada na Grubišno Polje, lokalne ustaše su upali u selo. Jedno večer jedna srpska porodica bila preko puta naše kuće. Moja majka je tu svako večer pojila stoku, kravi. Je vadila iz bunara onim bedom vodu, i tu je pojila. Mi smo kao deca stalno bili uz nju, držali se za njenu haljinu. Ušle su ustaše dvorište i pobile su celu tu porodicu. Sjećam se dovoljne žene i deteta koje je bilo na pragu, jednog čovjeka koji se penjao uz merdeline da bi pobegao na štalu, ubili su ga na tim merdelinama. Jedne djevojke koja je upravo dolazila s polja također. Ne znam tačno, 6-7 članova te porodice su pobjeli, nas nisu dirali, znali su da smo mi tu kolonizovani i samo su rekli moje majici da se pobrine da lokalne vlasti sahrane ove pobune što pre. Nakon 2 dana ponovo su došli u selo i redom su nas sve istarali iz kuća. Znači sve koji su bili tu smješteni kao izbjeglice. I jedan deo lokalnog srpskog stanovništva. Terali su s neku pešice kilometrima
kasnije sam saznao da je to železnička stanica Bastalji. A odatle je vozom za Bjelovar, iz Bjelovara, ne znam kud sve, da bi se jednog dana uvedli u logoru Sisak. To je bio ustaško-njemački logor za odrasle i djecu. Međutim, u Sisku se radilo trijaža tako što su oduzimali djecu od roditelja, a majke, pretežno su bile žene u tom logoru, muškaraca više nije bilo, su pripremili za Njemačku. Tom prilikom moja majka pripremila za Njemačku, a mene i dve mlađe sestre, jedno 3 godine, jedno od 8 mjeseci su oduzeli pored nje. I odveli u neki objekt gdje su bila smeštena samo djeca. Sticajem okolnosti u logor je došao izvesni žandar Vidović iz Kostajnice, koji je poznao porodicu moje majke, njenog oca, majku, i koji je pre rata kod njih stalno izlazeći iz Kostajnice u patrolu, nekim policijskim poslom, svraćao jer je tu znalo da će dobiti uvijek ručak, piće i sve ostalo. Tu je prepoznao moju majku i rekao joj da prikupi sve one koje poznaje i da nađe decu, da će on izvesti iz logora. Moja majka se dala u obilazak celog logora, nas nije našla, ali je sakupila 32 djece iz kraja odakle potičemo. Taj Vidović je zaista kasnije izveo majku iz logora. Da kažem nešto o njemu, on je ranjen tokom Drugog svjetskog rata u jednom nađu na Kostajnicu. Nedavno sam saznao da je nešto kasnije poginuo u Kostajnici, ali mu svi kažu da je bio pritajeni pristalica narodosluškog pokreta i da je pomagao tokom rata. Međutim, jedan drugi Vidović, da li je to njegov sin, ne je bio komandant jedne ustaške jedinice u Kostajnici i imam jedan papir u kome se on piše ustaškim vlastima u Zagrebu i moli vojnu pomoć jer ne može da drži granicu na Uniji jer svi Srbi pokušavaju da prevedu preko Unije i tako dalje. Da li je njegov sin ili nije, ne znam. Majka je tom trenutku snabdevena propusnicom koja je omogućavala da se vrati i da traži svoju djecu. Došli smo. Prenoćila je samo od kuće, koja je bila pusta, nije bilo niko. Uzela nešto hleba, ko zna kako gdje, i vratila se natrag u Slavoniju. 20 i nešto dana je lutala po slavonskim mjestima, gdje god je čula da ima djece, ona je obilazla ta mjesta, preko noći spavala po napuštenim kućama, po plastovima sena, šaše, išla sporednim putevima, krila se da se ne sretne sa ustašama, skupljala plodove koji su zaostali u njima, da bi se prehranila. Jednog dana se ogrela u Bjelovaru. A da, u Sisku smo bili u dečjem logoru. Ja se iskreno ne sjećam mojih sestara u Sisku u logoru, iako su oduzeti zajedno sa mnom. Da li su oni odmah izdvojeni od mene, nekom trijažom, ili ne znam. Sjećam se samo jedne velike dvorane u kojoj je bilo mnogo djece. Ja sam pre par godina, sad ću vam napraviti jedno poređenje, našao se tu kod Požarevca, kod jednog domaćina koji me je poznao da ga obiđem, u njegovoj farmi kokošaka
uveo me u hangar gdje je bilo 2000 kokošaka nosilja. Kad je otvorio vrata i kad sam ušao na vrata, možete zamisliti Žagor 2000 kokošaka. Ja sam u tom trenutku shvatio kao da se nalazim u toj hali, u logoru, gdje se čuo neartikulisan žagor dece koja su bauljala po betonu, slanu dole, neka lutala kao bez ikakvog cilja, kao da traže nešto, neka ležala kao da spavaju, neka su bila mrtva. Ne znam kad nas je Dijana popuknula iz logora i njeni saradnici. Ali sam pre par godina, opet kad sam se našao u Gluhornom zavodu u Zagrebu, u Ilici, koji je bio zgrada u kojoj je vršena trijaža dece koja su došla, a kroz taj zavod je prošlo prema izjavi tadašnjeg upravnika tog zavoda, direktora, da je prošlo preko 13.000 dece kroz taj zavod. I kad sam se našao u dvorištu tog zavoda pre par godina, onda sam prepoznao, jer mi je ostalo sjećanje da sam sa nekog visine gledao dole i da sam vidio mnogo malih ljudi. U stvari, to su bila deca u dvorištu nad kojim je vršen pregled, trijaže, izdvajanje i tako dalje. Ja sam gledao gore sa 3. 4. sprata tu decu. Znači, ni tu se ne sjećamo više stara. Ali sam se obreo posle toga, ne znam kako, u Bjelovaru, u jednoj prostoriji gdje je bilo 12 dečaka, smješteni smo bili na Slani. Ja imam jedno objašnjenje kako sam se našao tamo. Zapravo, mi smo došli transportom iz Slavonije i kada je Dijana ponovo vraćala decu i raspoređivala gde, ona je vidjela da smo transportom došli iz Slavonije i rešila je da tu decu iz Slavonije ponovo vrati prema Slavoniji. U Bjelovar smo došli neravnom transportom, a odakle mnogi su preuzeli decu koja su slavonska, a mi smo koji nismo iz Slavonije, nimamo ko da preuzme i našli smo se i ostali smo u Bjelovaru. Tu sam, u sećanju je da sam tu znao da je došla i moja sestra, nije bila samo u toj sobi, bila je na spratu gore, imala je razbijenu glavu sa jednom velikom ranom, bila je često u komi, pa se budila i tako dalje. I posle dugog traganja moja majka nas je našla tu. Nije prepoznala ni jedno ni drugo, iako je od nas bila razdvojena svega meseci. Mene je prepoznala po beleku koji imam na ruci. Onda sam ja rekao da je tu sestra, da bi nas, da bi posle nju jedva prepoznala. I tako se završava ta epizoda traženja dece. Problem je nastao kada je trebalo da nas izvede. Bilo problema da ne izvede, ali nisu htjeli moju sestru koja ima 3 godine da puste, jer su rekli to dete će umreti i ne možemo da radimo. Ona je u dosluku sa dole portirima, čuvarima, nekim podmićivanjem, plaćanjem i tako dalje, uspela da tokom večeri dođe i u tomu krade tu sestru. Žito decembar mesec, kiša je padala kao iz kabla, hladno, vetar drugao. Mene je izvelo u jednom gornjem delu neke, da li bolničke ili koje pidžame, bos kakav sam bio od Kozare pa do Bjelovara, a ovu mlađu čerku je majka zamotala kao putić pored sebe i tako smo izašli u mrku noć. Majka mi je pričala da je jedna žena kroz prozor bacala ćebe koju mi je ona zamotala tu sestru. Nije smela odmah da ide na ženičku stanicu, prešla se potare zbog toga što je to bilo stradno.
slučaj se bili do susjedne željezničke stanice, pored pruge, njivama, posječnom šašom i tako dalje, noću. Ja sam tapkao za njom, sam iskrvavljen njih nogu i da ne dužim. Posle te Golgote uspjeli smo posle izvjesnog vremena da dođemo na željezničku stanicu, uhvatimo neki voz, njime uz neka preseljenja dođemo do posljednje Kostajnice, odakle do mjesta rođenja Donje Slabinje, gdje ta sestra uvijek kad je kući imala 11 godina. Moja druga sestra je trijažom u Zagrebu, smještena u prihvatilište u Josipovcu u Zagrebu. Tu su smještena djeca koja su imala ispod 3 godine, ja mislim da Smina, znači mlađa djeca. I posle nepunih 20 dana ili tako, preminula je i sahranjena u Zagrebačkom groblju Mirovoj kao nepoznato dete. Nikad nisam znao gdje je ona završila, iako su moje majci u Bjelovaru rekli da je ta najmlađa ćerka umrla. Znači imali su vezu sa Zagrebom i znali su Zahvaljujući Jasmini i dokumentaciji s kojom raspolaže muzej i delom dokumentacije koju sam dobio iz arhiva u Zagrebu, ja sam prvi 2 godine saznao da je moja sestra sahranjena u Mirogoju u Zagrebu. Zapravo, tamo je pisalo nepoznato dete, staro 8 mjeseci i tako dalje. Ali kad smo uporedili brojeve kartona u kojima je njeno ime i prezime i brojeve smrtovnice koja je nađena, onda smo vidjeli da je reč o tom detetu. Zapravo u Mirogu je sahranjeno 862 djece u Zagrebačkom groblju Mirogoj. Od toga se vodi 400-500 nepoznatog imena i prezimena, a ovo drugo nekom ima ime, nekom ima prezime, nekim kompletnim podaci i tako dalje. Kada bi se uporedili kartoni koji postoje sa brojima sa tih razglednica, kako Hrvati zovu te smrtovnice, vjerojatno bi se identifikovao još jedan broj te djece koja su sahranjena u Mirogoju. Danas u Mirogoju ima spomenik. Taj deo gdje su sahranjena djeca nije bio u sastavu groblja, to je bilo, što mi je rečeno, bilo smetlište grobljansko. Neka bara, močvara. To je 42 grobara radila na sahranjivanju djece. Zamislite koliko treba prostora da sahranje 862 djece. Danas je ta parcela svedena na prostor ovako kao ispred vas. Sa jednim spomenikom na kome nema nikakvih oznaka, kome je podignut, kojim povodom i šta. Na dole na zemlji samo jedna pločica mermerna na kojoj je neko neveštim rukom isklesao da je ovdje sahranjeno nekoliko stotina kozaračke djece. Nekoliko stotina i 862 nije isto. Mi sa Srpskim narodnim vijećem pokušavamo da se na spomeniku unese natpis kome je podignut i da se unese cifra od tih 862 djece za koje je izmisleno da su tu sahranjene, jer za toliko djece postoje smrtno